we topless nigga kwenzakalani? Whoa. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi. Sokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sisi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzosha ngicabanga mase shayela amafastela lizothini wena? Bawuzombhatala. Yini yena? Hamba. Yes. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sisabona yabona nje. Eputhi aselanga ngokudlisa la. Angayidibuli mfethu. Udubula ini mfethu? Yabona into engikhuluma ngayo. Ngiyazi unazi nifunani lapha nina nifunani? Moleni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningu LAV AWS pronounce lover sinkumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzokulayita mshanami. Well guys niyabona nani kusebusuku guys sisebenza nasebusuku la ku Duyazi TV because we trying to make sure ukuthi guys wonke umphakathi safe akekho umuntu owenza into wrong ngoba thina sisebenzela umphakathi sisebenzela wena mbukeli lapha emakhaya kuyo yonke into esiyenzayo. So namhlanje abantu abadala sibhalele ngubhuti omdala lana ubhuti omdala uthi unengxako nayo ucela nje ukuthi Duyazi TV ingasike ingenelele ngoba le situation ayimphathi kakuhle and niyendlela izinto ezenzakala ngayo azimphathi kakuhle at all. Sathi bhuti wami ungawari thina singabomabiza sabele la usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Bhuti wami kunjani? Hayi khona njani bhuti? Ngiyaphila nami bhuti wami. Bhuti wami ngiyazi mani ngiqale ngokuxolisa phambi kwababukeli bhuti wami ukuthi kudala usibhalela bhuti wami. Ngiyakhumbula last week beshilo ukuthi sizoza sakudisappointa futhi ngoba kukhona ama cases amaninzi esidila nawo bhuti wami. I hope you understand yabo. So namhlanje sithe size nje ngobusuku ngoba siyabona ukuthi nawe uloku busy uyaqhubeka uyafona wena bhuti wami ngale senze senzakalayo. Hayi ukuthi besithi case yakho ayikho serious wena bhuti yabo kodwa nje ukuthi besabhizi sincedisa abanye abantu ngoba uyazi na ukuthi sisebenza ngabantu abaningi. Kodwa bengicela wena bhuti wami ngoba khona ababukela basibukele la ku Duyazi TV. Bengicela ukuthi ubhuti nje izintroduce ukuthi igama ubani kwayeke wayisibhalele namhlanje la ku Duyazi TV. Okay, mina igama lami uThabo Aphethu uthi mina ngilibhalele isini problem nemfazi wami. Umfazi wami uyanhlukumeza. Mangithola ukuthi ngiyimsebenzini ngiyachayisa ngibuye emsebenzini ngithole yena ngabuya ngiyaza ukuthi uchayisa ngi4 mara ngi4 ngithola ukuthi akekho ngibuye ngiwashe izimphathi ezitsha ngiwashe zonke izinto akafika kumfazi wami ngithi ngiyalinda hayi ngenza 2 months yonke iphele 2 months yonke we still signs at the way the very same way ubhuti ngiyaxolisa kancane bhuti ungumpedi ne hawu kanabulela sipedi sawo ukuthi ngizokuva wena bhuti omdala angifuni ukuthi ustrategize ngoba bengishilo wena bhuti ukuthi kubaningi uyabona ngenye case manje yangifonela lana esimpiyo amtshele lona ukuthi sizobuya mfethu kuyena ngulo mama lona bekathi sizomcheck after this mtshele ukuthi sobuyela kuyena ngoba sisabhizi ngecase kaBhuti lana. Ibhuti omdala ngiyaxolisa mani for recall ngoba uyazi ukuthi sisebenza ngabantu abaningi la eshowini yabo. Ungabulela isipedi sakho na bhuti omdala. Uyasho ukuthi le ndaba seyina 3 months yenzeka. Hayi mina lokhweli tsharo tshaba yebo I'm sorry ukuthi tshaba yebo man kunento manje ubhuti omdala mhlawumbe ke wayisuspecta kuyo yonke lento eyenzakalayo ukuthi no man ngathi nanga uJola nobani mhlawumbe maye ngabe uyakujolela. Hayi labantu laba unomunye ngiphila naye umngani wami hayi ngihamba naye emsebenzini uye ayilangichazela kahle ukuthi hayi labantu laba phela ngihlala ngibabona bahamba emotweni mabachayisile ngibathola ima chicken liquor ngalikhosi uhambe ngemoto uhambe ngemoto bathi yemnyamanyana bathi anyazi ukuthi imoto yakho lomjitho ngikhohlile ukuthi igama la moto le wait uyamazi wena lomjitho ohamba naye umuntu wakho hayi angimwazi ngizwa bathi uhlala ngalezi hansi ngalezi uke sengisho uke wacheka wena ngangithi masisuka lana kuzomela siye endaweni esiyaziyo sengisho uyazi la ohlala ngakhona ukuthi ungasidirect ngakudirect ngathi unamunye umngani wami oyazi wayazi ubazana kanjani wena bhuti wami yini bathi mhlambe ngathi bayajola nomuntu wakho le engizwa kahle lo mngani wami lo abantshela lo ngisebenza naye unshile ukuthi labantu laba vele basebenza bonke labantu basebenza bonke bayenza bathi baya transportana kanti baya
wena uke wambona mhlawumbe ezopick up umfazi wakho lapha endlini kuko ngihlala ngimona mara hayi uthi aphumele phandle emotweni angize ngimona and uthini makafika lapho uthi yena umfazi uthini kuwena uthi i-transport guy lo umfazi uthi Uber uthi manje ngiyamanga i-Uber i-1 each and every day efanayo athi hayi le Uber le inchiphele kahle so okay bhuti omdala ngiya-understand uphi njengamanje ngoba kulate kanje kusebusuku kanje uphi yena njengamanje angazi ngihlabona ukuthi usasekho ukhona ngale umjitha lo uyamthathani ngemoto le mhlambe singamthola ngala singamthola ngicabana ukuthi sikamthola mara ngiyazi iroom yakhe iruma uyazi mara ijaradi uyalazi ngizaba ukuthi uhlala ijaradi lesoso ngalizansi ngale noma wazi ijaradi bhuti sizofuna yonke indawo side simfumane kuleyo ndawo okay ngiyakucela wena bhuti wami ngoba manje sekulate uyabona nawe kunabantu abafonayo lana abafuna ukuthi siyoba busy futhi ngoba sihleli sibhizi wena bhuti omdala thina silali bengicela ukuthi siyiphuthume wena bhuti siyobona ukuthi singayenza kanjani le ndaba yabo ya nami ngabonga kakhulu ngifreelancer ukuthi ngikhole umfazi wami back man ngiyacela bafethu no sokwenza konke kusemandla ukhile musila kwakho endlini ulokhe yonkini because asifuna ukuthi manje amasela eboya yabona manje siphethe ama-camera ne-attention seyigcwele istrati bazobona ukuthi sohambe nabantu ama-camera ngabonga bafethu okay kuna-straight braden ngicela ungene nomjide emotweni mani mfethu siphuthumeni le ndaba uyabona basifonela webhuti omdala ngathi kumele siyoba busy yabo ngicela ufake my brother lapha emotweni my brother ningangilinda nje lapha ekareni ne nimake sure ukuthi nibe right yaba ungahlala ku front seat wena bhuti ngizohlala emuva mina ungabe ne-stress okay guys so into esizoyenza njengamanje ngoba niyabona nani my brother uyakhala and ukhala kuthina njengabafowabo ithemba lakhe likuthini ukuthi sithi uyazi TV sizoyenza into right ukuthi simfumanele umfazi wakhe kwaye ke esicacisele kabanzi ukuthi why eyenza lento yenzayo mangaba kasamthanda my brother emyeke ngepeace ngoba my brother manje inhliziyo yakhe mayizoba buhlungu kanje engazi nokuthi kwenzakalani emchateni wakhe engazi nokuthi lo muntu othandana naye usamthanda nawe okanye sekafumana omunye umuntu omthandayo ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo uhlale la uhleli khona I'll see you just now ikhona la asingenene nomfethu mara ngiyabona nje kubudakhi lana ngazi mhlawumbe seka decide ukulala Braden hayi awume kancane hayi ungawari ngiphethe uBraden la eshowini uzokwenzela yonke lento oyenzayo uzokwenza yonke lento oyifunayo wena bhuti omdala hey guys niyabona sesisebenza ebusuku leso pha kunazinja lana Braden makuqhamuka inja nje siyikhaba umqala Qoqo uthi awulazi le room. Ngiyazi. So ngiqonqoza naba kuphi? Knock. Asicheck Braden, sicheck wonke la room wonke. Knock. Mangabe mhlambe ba busy bayenza into zabantu abadala lana abaseva nokuthi singobani. Qoqo. Awucheck ngapha. Kanti kunama room. Hayi lana into esoyenza songena ngendlovu yakuyena bhuti masibona ngathi avuleki lama room because akwenzeki bengekho la akwenzeki bengekho la Qoqo manje soqala ngokuphula ngoba yonke into ivelile la eshowini Qoqo knock hayi man Braden yini le akunabantu la manje ngibona umuntu mina la phakathi ne vula lo mnyango kanti ulibele usibhekile la hayibo uye lo Thabo ufunani lapha wena wenzani la ubani mina we topless nigga kwenzakalani hey we topless nigga Braden nang hey kwenzakalani we topless nigga hey wenzani wena la wenzani umfazi abantu hey uyake ikamera yethu esokulayita thina ungasiphapheli futhi esokulayita ungasiphapheli nenzani wenzani la wenzani lana sisemdala umsebenzi lo angithi ngizule lapha ngifuna ukupheka asimsebenzini manje ufunani la lana ngizile manje no topless nigga wabhuti waveza imbambo kwenzakalani ubona imbambo waveza imbambo kwenzakalani umfazi wakho kanjani makancane
kancane wembambondini. Mama ima kancane wena, ima kancane. Wasisi, wazela. Ngale cici lakho empumulweni ileli kwenza ukuthi ungabehave. Ngibehave kanjani? Wayushiya indoda endlini uzokwenza amanyala la wenza. Ngithengizile lapha ku le induna yami yasemsebenzini mayenki. Oh induna yakho nasebhedini futhi. Yenza why ni shirtless la? Maye lo yangakhona ukusacrifice musi. Oh akakhona ukusacrifice. Inkinga yakhe akafuna ukusacrifice ufuna ukusatisfy. Yena akwazi. Ukusacrifice. Angeke eze kusacrifice lenye indoda uzokusatisfy ebhedini. Yonke into nengiyifuna. Ufuna yini kanti wena? Ubani mina ngifuna ulisedi. Umfuna yini? Ngifuna ulisedi. Hayi mamelani la sela ngokudlala webhuti. Asidlali la. Umfazi womuntu lo ya understand. Umfazi womuntu mina ngenkomo. Ringi la. Umfuna yini? Umfuna yini manje kincha 2000 ngifa mutho uja grocery yakhe. Someone naphuthenga. Uyasebenza lo muntu usebenza kuphi unamanga manje indoda yami yelisedi uthawa ngasebenza total manje wena kushuthi bawuchithela ulisedi ngale ndlela dala futhi na 5 years so wena bakuchithela nawe uyavuma manje yini lamanyala wenza yini lamanyala wenza ungumbrenda wena hayi yabona hamba ngamanda ngoba thina sokudila nawe ngamanda ara wenzi kahle ungakhuphumezi nkaba ngiyacela ungakhuphumezi mthathele lo mesi hayi ungazolwazalela amakhamereni asokulayitha thina ngicela leyo nto yini le msangano lo wenzayo ini lo msangano lo impahla zakho zikuphi manje angithi zikuthapha so inkinga ikuphi waye manje wena ula Khosi ngakhona ukusacrifice ubamba uthapha Liset sokulayitha thina ungazosiphaphela yini lamasimbo wenzayo kanti wenzani ukhuza lentsha yakho no when you understand ukuthi uhleli nomfazi wakhe lana mara umzalela ngithi umzalela okusalayo angithi umzalela umzalela kusho kulutho wayungamtshela ukuthi asamfuni wayungamtshela ukuthi asamfuni ngimtshela total ngiyomhlola ngijekela nomntwana 5 years bamba uthapha sisami mara lento yenzayo yazi ukuthi uzobulalisa ngenye mara understand ukuthi abafazi bayafa eSouth Africa because of izinto ezanje endlini nendoda ibuthabo bekafikela ngesibhamu yima ho ibuthabo bekafike ngesibhamu la understand umntwana wenangu wana uyamsupport ibuthabo bekafike every month uyangimamela lo muntu ucabanga ukukhuluma kuphela wena usikanya yima wo ngithi ibuthabo bekafike nesibhamu la wanidubula nonke yabona ukuthi uzothola kuphi guys ningazodlala ngomuntu umuntu awumazi ngithe manje impahla zakho uyishiyeleni kwakhe impahla zakho ezami ngishila kuzo angithi ngakuhlala naye manje ngibonile ngitholile into dayini yakho ngisupport yengize ayelo nasembedeni angazi lutho yabona inkinga leyo ngoba wena mbambe lona mbamba sifune awune moto wafuna yagula wena uhlanyiswa imoto mina ngiyamthanda ngenhliziyo yakho awuthandi yena uthanda imali yakho ngicela ukumbamba phambi kwethu ngamanyala la wenzayo ngithi ngamanyala la wenzayo phambi kwethu shoot ya disrespect sokulayitha thina umjolo wena sihlangene nawe uyamhlambaleza ubhuti wabantu emphakathini uthini ngabangani bakhe ngoba abangani bakhe bamhleka manje sokuyinhlekisa ngenxa yakho amhleke total ngingena kuphi anginandaba abamthuke noma bamenzeni awukho right angasabuthi nomntwana ngithi awukho right lento yenza yazi ibizwa ngathi ngifuna nangu ngithi yazi lento yenza yazi ibizwa ngokufeba uyafeba mawenze nje uyazi uyafeba mawenza kanje ngiyafeba kunenkinga as long as ngiyazi usho uyangisupport usupporta liyena mamela la sasa kuseni uthi imoto yena una yini yena hamba yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho mara yabona nje ebhuti aselanga ngokulwisa la angayidubuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo ngiyazi unazo nifunani uzokulimaza nina nifunani uzokulimaza angathi sifuna ukuthi nithi kube nethula lapha phakathi wena
Mamela la sokulandela impahla zakho manje thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya cabanga mase shaya amafastela nizothini wena? Uyibhatala Uzothenga ngani? baqwele Ngoba inhliziyo yakho ibuhlungu ngenxa yakho. Ayaboleka imali ibhenki. Okay, sisamdala sokuzisela impahla zakho manje. Akunenge ngihamba nesithathu. Yeah, siyozisa manje. Ngicela uhlale naye Nengane yami nilethe nayo futhi. Yazi umfazi uthathwa ngendlela wena umthathe ngakhona. Uyabona ngale ndlela umthatha ngakhona kuThabo. Bazomthatha kanjalo kuwena. Ngiyakutshela wena. Nazi. Ngendlela omthatha ngayo. Sisami uyasithuka phela mawutshela ngamarede. Lamarede ndino wakhuluma ukuthi angakhulumi phambi kwamakhamera. Afuna yini la? Amakhamera afuna wena ngoba uyaseba. Asifuna wena ngoba uyaseba. Msini wakhe. Ngifuna ingane yami. umuzini wami Nempahla zengane yami. Bhuti wami mzisi asam sothatha impahla zakhe lo. Sam sothatha impahla zakhe lo. Sozisa la. Ungaphindi ubhadi. And nalo wamntana ninaye endlini ungaphindi umbone yes. Uphinda umuntu kanjani lo mntwana? Uwami umntwana lo. Usapota ngalo. Baba lo. Angeke somsupporta thina sithi sizomncedisa and somtholela umsebenzi ukuthi ebe ngumuntu. Angithi ngibona ngathi nathi yeah kahle kahle wena usanjiswa ile moto. Imali yami semntwana eklinikhi. Hey jikijiki kusafuna imali. Bale umntwana wami wena. Asambe balela. Braden umntwana wami. Amthatha umfethu. Sam sothatha impahla zakhe. No Sam sothatha impahla zakhe mfethu. Ngaphela. Sokulayita wena uye kusiphaphela. Amancane. Asiselanga wena la. Size ngokuhlonipha. Amthatha mfethu ngiyana nemotweni sokuya sizokuthatha. Mamela la wena siso ungahloniphi. Awuhloniphi nje wena. Yabona ngusangano lo wenza. Mamela la. Yabona la magama engakutshela wena. Awume kancane wena. Awuphole womdoko awuzibona ukuthi uyashisa. Awume kancane. Kuthiwa ngithi mina kuwena. Uyabona ngale ndlela umthathe ngayo kumfowethu. Uyabona ukuthi inhliziyo yakhe ibhlungu kanjani ngikutshela nje man to man. Nawe bazokuthathela kanjalo mfethu. Ngiyakutshela. Zobona ngeke Ngibhetha nobani? Ucanga ukuthi ngidlala amahlaya mina la. Ucanga ukuthi ngidlala amahlaya. Ala wamanyala lawo samafuna. Angakwazi lokusacrifice la. Ufuna yini game? Inkinga yakho ufuna ukusacrifice thina sifuna abantu abasatisfyayo wena ufuna ukusacrifice. Camera wena osinandaba. Yeah nathi asinandaba. Mara impahla zakho siyazisa manje. Letha manje nomntwana wami futhi angakwazi umntana wakho no umntana somsupport thina somsupport umsupporteni. zilethe kutheke wena mbambo zakho wena futhi. Yes. Okay guys niyabona into soyenza yaningiyeke phansi nini. Solandela lo impahla zakhe siyozilanda njengamanje. Awume kancane phela ucabanga ungibamba manje socabanga kwenza kanjani. Anginisabi phela mina ngenihlonipha. Ngithi mina nginisabi ngiyanihlonipha. Yeah yenzani ngento engifuna ukuyenza. Yeah mina nginisabi. Kanambe naqhubeka lamasimba beniwenza lapha. Yes. Guys iselandela lo impahla zakhe ngoba udisrespect ubhuti akamtshela ukuthi uthi ufuna ubhuti akamsacrifice. Yini ukumsacrifice ngoba ubhuti uthi yena uyamsatisfy ngazo zonke indlela ongamsatisfy ngazo. Uthi yena akamsacrifice. Yini lamuntu oyenzayo? Somlandela impahla mfethu ya ngicela ngibambe engaphuma emotweni mfethu mbambe. Mtshele siyahamba njengamanje. Mfethu yehlisa umoya siyaphuma. Yo uyabona uzobulala ifastela lethu mfethu naye. Amtshele calm down man. Okay guys manje inkinga nawe ungalibali ukuthi sibhalele nto yazi TV to CO seri. Mfethu bamba lo muntu engene emotweni. Hawu ungalibali ukuthi sibhalele mfethu sifollowishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook ungalibali nokuthi upress usubscribe ushare nama videos wethu ukuze abantu abanenkinga njengo my sister kanje osanganayo sibuye sizokunceda wena lapha emakhaya mbukeli. I love you and I'll see you on the next episode. Thohlo mfethu bamba lo muntu. Hey, sumbet. Bamba. Uyamazi lo. Imako. Sumbet. Mama ngiyacela sumbet. Hey, himo. Ngizisapha. Phela bhuti ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzabuyisela Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyangibona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi okay wait moleni manje Mpukani ngani? Mamela la. Bhuti wami mamela la. Mamela awakho la mateki. Mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yes. Sokulayita wena uthathe lento ifake emotweni mfethu. Mamela sokulayita thina ungalimi usiphapheli. Uvule lento.
Sokulayitha ungalingi usiphaphela. Basiphesihle kwenzakala. Ufunani la? Wanrata nje. Rata. Wazini uthando umntana na14. Wabulala kami rata leni wanrata. Akiteleni. Why usuzomkhiphitha la kwakho? Ya. Wena isampizza wena kutobiza. Femela la. Vale. Hey wena. Muqonde Yini leyo yengane? Amengancane wena mpukane. Amengancane wena mpukane. Ubaba yini unobangela mhlambe awuna idea ukuthi ezefike kulesimo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe? No, the last time I checked ubaba ubelele, ube right yena ubelele. Ngimangala nje mina mangibhizi ngenza ama house chores mangala. Okay. Ubaba ke right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right. ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo niyacina hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami Endumbeni. yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena ama camera Hawu gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho uyasikhumbula lezo. Oh, okay. ya ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 Okay. ayi blue awu2 Okay. ala kunzima ngisacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha Seyakhuluma ubaba manje. Wakusebenza. Ya ilongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubolela lana so lento ziyangiluma ngilali bafu usizo elifunayo Kodwa ungaba happy ngane yakho wena izalayo mase isimba kanje. If o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete ya ka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba e 8000 Angifuni. tšhelete ya ka Malini? tšhelete ya ka e kae Imali kanti? Mr. D. e kae tšhelete ya ka ke nyaka tšhelete ya ka Mr. D. ke nyaka tšhelete ya ka go ga se nka o thusang ka sone ke nyaka 8000 ya ka e kae 8000 kavela Mr. D. 8000 ya ka e kae Yazi I'm sure usifundile isifundo wena I ngemali. know gore o ithutile something but ha ke la thuso nka mo thusang ka yona Mina ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu. so mina tšhelete ya ka ke no etsa ka Okay, ke tlo patala. tšhelete ya ka ke no etsa ka Ke tlo patala. As long long as as ufana o right uma unga reverse nje o le. right Ngicela ureverse lento ngizokubhatala le mali ngicela mama. ha o etsagale gore ke reverse ke funa gore a ithute something Obalela. Akho. Lonke yabaleka. Hey, ubamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? ngiyambona ke bhuti wami ukuthi Lapho ugogo oyi1 oseduze ne. Sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki, umgadi engabaleki. Yo, buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother, sorry. Yo. Guys, kodwa yini yana lena? Afethi inguli yahlupha isana yabo. Uyenzanga? Udulate ngo. Phaso. Ngothina sifuna ukukutholela ugobelo omusho ozokuncedisa. okay thank you baba ngiyalebo Alright, ungangathi uyavuna. Uyamazi mali indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi singihambile kudala since uhambele kudala. No, sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi you understand ukuthi umuntu wesifazane uma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa nge-rape leyo. So why wena uyenza? Eish. Le mpesi yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webut. Okay, ngiyayibona leyo muthi. Ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. But wami izwa, icase imamela